Kako je šajkača postala srpski nacionalni simbol? Kad govorimo o nacionalnim simbolima Srbije, potrebno je prvo podeliti ih u dve grupe i napraviti tu ključnu razliku. Prvu grupu činili bi zvanični nacionalni simboli određenim ustavom. To su grb, zastava i himna. Dok bi drugu grupu činili nezvanični narodni nacionalni simboli kao što su recimo opanak, šajkača, frula. Čuveni srpski prijatelj koji je kao niko do sada pronikao u našu dušu, dr. Archibald Rice, govoreći o religiji kod Srba, rekao je sljedeće: vaš Bog nosi oklop i bradu kraljevića Marka, šajkaču vašeg ratnika sa Cera, Jadra, Kajmakčalana i Dobrog Polja. Kako se dogodilo da vojnička kapa dobije toliko na značaju i postane više od nacionalnog simbola? Da bismo pokušali odgovoriti na to pitanje, potrebno je vratiti se na početak, a to je, kada pričamo o šajkači, 19. vek, jer se tada ona prvi put pojavljuje. Šajkača, to jest kapa za vojnika, koja ima formu graničarske kape, uvedena je propisom u Srbiju 1870. godine. Određenijim nazivom kao šajkaška kapa, dakle kao deo uniforme konkretnih graničara, nazvana je u propisu 1876. godine, kojim je naloženo da narodne starešine nose šajkašku kapu, kakva je određena i za narodnu vojsku. Tako je kao kapa vojnika i nižih činovnika šajkača ubrzo prihvaćena. Vremenom je šajkaška kapa dobila skraćeni naziv šajkača i postala vidljivo vojničko obeležje. Šajkača je dakle nazvana po šajkašima, oni po šajci, brodiću na kojem su ovekovečeni. Vrlo brzo šajkača postaje i deo svakodnevne odeće srpskih seljaka. Razlog najverovatnije leži u činjenici da su uniforme u to vreme stajale zadužene kod seljaka zbog brže mobilizacije, a kako se seljaci nisu ustezali da pojedine delove svakodnevno koriste, tako se šajkača našla na glavama gotovo svih srpskih seljaka. Bilo je to prvi put da jedan vojni detalj bude uveden u civilnu upotrebu. Do tada je uglavnom bilo suprotno. Tako je, često se dešavalo u srpskoj vojsci da neki detalj narodne nošnje uz određene izmene bude uveden u upotrebu u vojsci. Posle Velikog rata i velike golgote koju je preživeo srpski seljak se nije želeo odreći svoje već iznošene kape. Šta više, on se toliko vezao za šajkaču da je nakon što bi stara kapa konačno izgubila svaku upotrebnu vrednost, menjao je novom, skrojenom o sopstvenom trošku. Tako je srpski seljak, umjesto da se vrati onoj kapi koju su njegovi preci nosili kao deo narodne nošnje, radije izabrao šajkaču. Razlog za takvu odluku leži najverovatnije u činjenici da su ratovi za oslobođenje podrazumevali odlazak na teritorije koje su bile van granice Srbije. To pokretanje stanovništva uslovilo je homogenizaciju srpskog društva bez obzira na sve dotadašnje razlike. Noseći vojničku kapu i zaslužena odlikovanja, srpski seljak je posle rata nametao sliku o sebi kao zaslužnom ratniku, iskazujući vojničku prošlost kao najvažniji deo ličnog identiteta i ukazujući na sopstveni doprinos stvaranju zemlje, u kojoj su ga narastajuće socijalne razlike nužno gurale na društvenu marginu, a politička elita, kako to obično biva odmah nakon rata, zaboravljala. Predstave seljaka na nadgrobnim spomenicima podizanim onima koji su u rat nadživeli i umrli u posleratnom vremenu potvrđuju želju da se seljak prikaže kao zaslužni ratnik. Na njima je seljak najčešće prikazan u uniformi sa šajkačom na glavi. Onaj koji je jednom bio vojnik, doživotne sebe tako doživljavao. Uniforma koja je naglašavala njegove ratne zasluge, izjednačavajući ga sa onima koji su u uniformi pali, bila je ujedno njegovo svečano odelo u kom se osjećao jednakim sa gradskom gospodom. Nažalost, poslednjih godina u Srbiji se mnogo toga iskrivilo po pitanju shvatanja i značaja folklora, ali i običaja. Da ne ulazimo u duboke analize, činjenica je da veliki broj, posebno mlađe populacije, ne shvata značaj svog jezika i pisma, a kamoli običaja i nacionalnog folklora.
Slijepo prihvatanje zapadnih trendova kod jednog dela mlađe populacije uz nepoznavanje sopstvene istorije dovaju do toga da se stvari posmatraju površno i prečesto olako banalizmu. Starije generacije, pritisnute ovozemaljskim problemima i borbom za golu egzistenciju, više ne mare toliko za istoriju i običaje. Mediji koji svakodnevno serviraju niz beznačajnih vesti života, još beznačajnijih ličnosti, su definitivno potpomogli ovu pojavu. Mada ima i onih, poput Danka Popovića, koji je u svojoj knjizi Knjiga o Milutinu jedan deo posvetio upravo šajkači. I to je možda i najlepši omaž šajkači. Umeš li ti, Milutine, da skineš kapu kad ulaziš u državno nadleštvo, upita načelnik. Vidiš li ti ovo, pokazuje mu kraljevu sliku što visi na zidu. Video se ja sa njim 3 puta, reče Milutin. A što se moje kape tiče, nije baš za skidanje podesna i pokaza na šajkaču. Ova kapa je vojnička, kažem. Pod njom sam ja sve ratove ratovao, kao i moji stari. Nama je, gosenačelniče, ovaka kapa na glavi da je ne bi morali skidati i kad treba i kad ne treba. Zna kralj da ova kapa nije za skidanje. Ovo je bila kratka priča o šajkači. Pozdrav, do sljedećeg gledanja.